Whakalawhalahi atu hane e tau wala tanti tupu ke lata i mai awhi nei. Whakamua koe aho ngopua ne kamata moi hawhangia e taha whakakuanga whakamua he Pasifika ke lata moi tau tangata ngahua whakatuwhono ke whakamanatu moi whakamama e tau puhala kwa lata e tau tukitaki e tau whahinga hua ke whakatoka moi whakangahua ki e tau whakahoruanga ki loto he tau whahinga hua takitaha. Pia fōke e tau whakahoho ke mailong he tau tangata ngahua whakatuwhono e mahuinga he tau tutuanga moe whakangahuanga he tau whakahoruanga ke lata moe tau tangata he motu. Koe hukui mai he mtakau Commonwealth Secretariat koe e ke kafo ko Taia Moini Pifileti ne umoi e ie tau manatu ke tau ngahua asiha ke whakatuwhono ke lata moe tau tangata he motu ko lata ke hako moe manatu e ngahua ke whakangahua e tangata ngahua whakatuwhono ke langmatai aki e tau tangata he motu. Koe hangai palimia koe lilifu ko pokotoa sipeli ke he hana whakatoatoanga he whakamatalanga ne ole ia ke tau tangata ngahua whakatuwhono ke hiki tau mahani ngahua moe tau puhala ngahua. Ke manatu foki e uka ke whai hikianga whakatuwhono ka nā kai hiki e tau mahani ngahua he hana a tau tangata ngahua. Pehe e taha kumisingana puli ngahua he whakatuwhono ko Esther Pavihi kwa lata ke mailonga he tau takitaki he tau whahi ke he kehe e kau whakalataha ke he tau ngahua. Koe kupu pālangi ke hāne whamahani ke koe communication. Sikisia mai he aho whakamua niawhi, kua nā kai hokosia e tau puhala ia e tau e whakawhituianga he tau whainga hua, ko tu whono, ke he mena kua lata ai. Tunga pihe koe ngahua taki toko taha, e tau whainga hua, whakatu whono, si koe mena ka tupu ka pihia, koe fulukovi whalu, hahai ai a nganga fulukovi ke he tau ngahuaanga, mo i tau puhala ne ngahua lau tūlu kei. Si koe mena ka tupu, nā kai mai ke moia he whakatu whono he aho mo i tau takitaki he kautū ke kisia e holoanga mi taki he tau ngahua he whakatu whono. Kua nā kai whai mātutakianga mai e National Strategic Plan ke hifo ke honko ke tau plans he tau whahinga hua takitaha. Koe ka kano ha kua ngahua nā kai maopopo ka ha ke tunga pehe taha ni whakasino, taha i lolonga kiei. So koe taha mena whakamua ia nei loa mai niawhi he ononoanga ke he aho whakamua he whakakuanga nei. Taha e mena ne whakawe ki ai e tau ngahua osi. Puka taha e whakaweanga ke he tau ngahua mai tau puaki he whakatu whono. Hifo mai whakahako he kapeneta. Si nā kai whai tangata ngahua whakatu whono po koe uru ngahua he whahinga hua whakatu whono ke huhu atu po ke liu atu ke he tau puakianga ia. Ka haa iai e tau puakianga mai he kapeneta, koe haia e whalanakianga. Ha koe kupu pālankani pehe koe Cabinet Directive. Si mai longa whuki tau tōru, nā kai noa e kapeneta mo e hahai he la tōru a tau pulotu, ne whakamāma atu ke la tōru e tau ke lata me tau whiwhilianga pihia. Kai mōri, mai longa lahi, e tau mena kua lata ke tau si. Mo nā kai whakasikai whoki, he whahe pulinga hua, koe mautolu whoki, kua lata ke whakailoa atu ki he tau tangata ngahua whakatu whono, hai e tau puhala kua lata ki ai, hai e tau lāmata whakatu whono kua lata ke muitua ki ai. Kai ua nono whakaha e whahe pulinga hua, mo i pehe kua lata i amutolu kei loa kua lera ngahua ke he whakatu whono. Kua lata tūmau ke whakamanatu tūmau ki te tangata ngahua whakatu whono mo atu ke lau tūlu tau takitaki, he tau whahinga hua, tau whakatonu, koe hai e tau mena mo tau puhala kua lata ke whangahua tau tūlu ki ai, koe tau tangata ngahua whakatu whono. Pehe whakaia nā kai nia nei e tau whakaroanga, ka kua mamanaki ke whai matutakianga whakalaulahi ke whakahoruanga he whahitapu nei. Koe ka kano, ha koe tau puhala, mo e tau puhala ni whakawhetui ai me ngahua ki ai e whahipuli ngahua, ofisa he tuhi kupula he whakatu whono, mo e tau whahinga hua he whakatu whono. So koe tau whakaholoanga ia po koe tau kupālangi ha koe processes,
koe kakano ia ni tau se e whakakoanga ni. Haha iei e tau whakakoanga ki whakakisi whakamahino ki he tau ulu whakatonu me halotula tau tangata hua tau takitaki. E tau puhala kua lata. Tau puhala ni whakakoanga he mga honi e tau mutu kehe whakahinga whakapalinga hanga tau best practice and standards. Koe kakano haia ni tau se e te whakakoanga ni. Ke whakamanatu e tau mena ni kua lava e nā kai whakaonga. Moe i whakako ki tau puhala fū. Ke lata e moe utanga he whikau he koe tau tangata ngā hua whakatuwhanu, ngā hua mai tau tangata he motu. Lahi e ki sia he tau whakahoroanga kua nā kei haku, kua tau sia he tau whahinga hua. Siko mita ke he tau lahau he tokalonga ke whakahaku e tau māmanga halutulu, kai auani ke matutaki ni ke he tau ngahua kua nā kei haku. Koe tau whakakoanga nei ke lata mai tau hikianga kua amana ki ai ki e whakatuwhanu ke whakahoroa ki hana tau ngahua, mai tau puhala ngahua. Kua mawehe tuai e takitaki he kautaha Niue hani ke te tongi tau tupe tōtua ke he tau puliwhanua kua toka ki ai te puhahani halutulu, he molea e lime tau he whauwhanua kua nā kei te tongi, mai whakamatalanga he taha tangata kua hukui e tau puliwhanua. Ka nā kei whaitutonga halutulu, tō nā kei mai ke takitaki he Niue hani mai hana kaunga hua, ke watu ke tau whanua kua toka tau puhahani ki ai. Whala tau puliwhanua kua watu moe whono ke he whale toka e tau hani, moe taha takitaki Niue hani ko Andrew Corey. Sipehea ia nei, amanaka ia ke tatongi e tau puliwhanua, tō liwa tō ia ke motu ko New Zealand ki hawhalaile. Koe molea e tōrunga furu e tau puliwhanua, si ono atu koe whakataitai ke he ua seo tāla he tahe puliwhanua ka moa, he waule tau kua mole, mai he uafu malime tāla he taha e tau. Taha whoke mena kua nā kei mahino ha koe tau whakamurianga koe pehe, koe uafu malime tāla he tahe walwhanua, moe limufuru sene he taha e puhahani. Koe toko ono ni e puliwhanua kua oatu ke he whanuanga ke whaitap nei moe whakamori halutula tau papa ke moe tau tutongi mai a Niue hani. Pehe a Andrew Corey koe hana tau amamna kianga ki tutongi halutulu kua oatu ini moe whaitutongi ke lata mai tau puliwhanua ne tai. Nā kei mahinu mga honei koe toko whihane koe tutongi, kai pehea Andrew amanaki ke tutongi lautoru ne tai, ka riu mai ia ke he motu. Hane whai holu ki mua e tau whakaroanga moa mai whakawhanwhikau he motu, mai tau hikianga fuhu he Rokcell Mobile. Koe whakaroanga Rokcell Mobile ne whakaurua i ke he tau ka mole, na maeki ni ke whakaonga e tau fuini uta whanu nei, ke tau hea mai whakawhanua e tau text ni i Niue. Ka koe mga honei ko whiawhia lahi ke lalawhia atu whoke tau whakaharoanga ke lata molo tūru ne ko whakaonga he Rokcell Mobile. Ko tau hiki hanga whone ne moa i he ua tapu wamana. Ko e maiki ke whakaonga tau mobile, po ke tau whuni o ta whanu ne ke whakawhanu i tau text overseas, ke tau motu i whawho mai Niue, kehe mai ni he whawhanu mai ki Niue. Ko lalawhi mai ki longa whoki mai e whaingoa kai ko e ngaho ke whakaonga i e mobile, ka whakamau mani ka matai, ko e whaalahin ka ke putani ke whihe tupe ni tuku i lote mobile, ka pehe hong fultala, ko e tahe mai ina kai ne maiki. Ka kai e ngaho ne, ka tangating ka whanu ki tupe i lote mobile, po e whakatau e SIM card fo, ko e tūru se onu flumari me aho, ke mai ka ke whakaonga e tupe. Si ka pehe osin ka tupe he whakaonga, ko e ngahua ngai ne mobile na ngate ke receive do, ke moa tau hea, ka i mai ka ke viru i whawhaka osi tupe, ka mai ngini ke moa tau hea ke tūru se onu flumari me aho. Ke mua ngai na he mune he tūru flumari whai sene he tahai e message ka whakawhanu. Ta taini mo e whakawhanu hai ki Niue ni, ko e tūru flumari whai ne sene he tahai message, ai whi tupe laf ke lunga ha kai ki ke whakawhanu ki he tau motu whawha. Ko lahi whoke whiawhia halutula tau tangata whakaonga he tau telefoni uta whanu, ha ko mai ki tuai ki whakawhanu i tau text, mo hea ki he tau motu kehe, ke muka i tau matuta kianga. Tōra he muka he koroa nei ke whaonga. Tahania mena ngā koe nā kai maiki he whauram da kaui. Ka kai hako manatu koe tōra he mahuinga ke lata mai tomo mui. Whakamuka ki tomo mui tō tangata.
Langatahe whakatoi au ke mutuku New Zealand. Nā kai whitari mai. Kai tari mai ni ke Facebook. Langataha fuki moa mai. Kaka mga hona. Nā kai lohi hakwa sene ne toka ki loto. Si nā kai maiki ki tari atuai. Kai hakwa ki sia. Me hakwa mamanga. Koe nena nei tora he men ke whakawhiawhia ki tau whata. Hake mai ke matutaki ke tau mawhao mo toko pisinga ki tau mutukihi. Mai longa foki he whahinga hua, whaula manako ke whakahoru ki mua e tau whakahoruanga moa mo e whakawhanu whikau, whakaonga he tau telefoni uta whanu nei, ke mai ke foki ki mua, ke he laulahi tau mdakau he motu, mo e kua whitani he kamatanga hua ki ai. Ko tōru ni hai mdakau ni onon, e whahinga hua, po ke matanga hua hai ICT upgrade, ko e taha ni ko sekana, e lata mo alufi, taha mo e ki kaimisi, ke lata mo whanua kolo ha mo e marewa hane, si taha mo e ki awasele nei, ke lata mo tamo tonga mo awasele. Si ko tōru ni mdakau nai nukua hū ki lato he whakaholanga ia he whahinga hua. Ka koe tō mangi tua, tunga nei, hai ngaini hai he whahinga hua ni ka anon kei, ko e maiken rei hai ke moa whalua tupu, ke whakatoro mo ki atu ki mua hai e malolo, po e whakamuka ki hai tō mangi tua, ke maike ke whaonga tō telefoni uta whanui. Ke tō tangata hai ke mailonga e whaonga, tunga nei ko tōru whai seni hai tahe tiks ka pe whakawhanu. Ke taha ni hai mena rei ka anon, tangata hai ke ka pe lahi mai ke tiks ka tō whakawhanu, ko kai ku e whakateit, ka pe whawhanu tō hai mi ki nusele tiksi, reply na tō mea tuhin tō okay, ko ua tōru mwhuluma whai seni ka hai mea ko utakihi mai he tupi i lato ne he whangahua ki lato he mobile. Kai ki tohi whamtaiki hai ki kakano e tiksi si whakawhanu, ki aonga fuki hai tupi na hati ni whaong, ka ua tuhi whakakuku, ni lahe tupi hai mea ka utakihi mai, kai ki kuku hai tiksi na hati na pe uta. Tunga ni moe longa he tunga hua, koe tau topi ke whakahori ki mua, moe amana ke whahinga hua, tō mai ke whakamori e tō manako he tō tangata pia i whoki ni moe whahinga hua. Moe kua liu tua e matutaki atu e tau wheua tā kirikiki ke he okioki whahi taupua moale. Koe wheua he tau mdakau ha alofi mo liku ne whakahokua i ki la kepa kua tā mua mdakau ha liku moe ola katatoa ua sewa hivu kumatoru moe lali mdakau ha alofi ke tutuli ola nei kai nā kai hokosia. Ka koe wheua ne whakahokua i ki mdalau he tau mdakau ha tuapa mo la kepa kua osi tuai ni nā kai la taim ta hola hong whamataha. Ni tā mua la kepa moa ni walu whamavolu ola tā mua mdakau ha tuapa koe toko hewa ni tangata si moe ola nei. Koe wheua ha kupu mo awasele, tā mua ha kupu ua se on whamaue ola tuku atu ki awasele, koe toko ua fulu ni tangata lo tōne tā si moe ola ua se whitu mataha kau tua i awasele. Koe mdakau lafi ha hikta wake toi muna mukuru, whioke ta malolo mdakau ha waia. Koe wheua nei whakahoki liku, tā mua waia moa e whāseo hong whamahewa, e ola, lenga koe ola kua mua te lahia nei he to wheua hoku mai ki mga nei, lahia malolo mdakau tosi mai hiktu toi na mukuru, kai tāseo ono ni e ola lo tōru. Koe tau sampiani ki he tau kua moali ko mdakau tam ko tonga kua whetoko me mdakau mai makefu ke malepelei ha kupu, tā mua ia tam ko tonga moa he uaseo on maue ola, tuku atu ke makefu moe lo tōru, e tau ola koe toko hongo furu mataha ni tangata ni tā, hewe tangata ni mamase, toko ua angaia ke male moe uaseo whimpu mataha e ola, ko moa mai aho. Lehe furuani te whiua tā kirikiki he to tāni ke hoku mai ke pele ke tōru aki, ko lo tōru ne kua kautu ke te whiua ke hoki whatapu e kua mole, ko waia makefu liku awasele mō tuapa. Whakakatoa toa mai hena ia hadu tōla tau wala tāti tupu ke lātai me whiwhinei, amna ki ke giriu ke matutaki pihinei ke he tau wala tāti tupu ke hawhiawhi aho tūloto. No wha manene pō atu ririu wa tōru ke whileweia.